nitaacha urithi gani pale ambapo maisha yangu yatakoma hapa duniani? Nitaacha kumbukumbu gani? Kwa sababu napenda kukwambia kwamba matendo yako, mawazo ulio nayo, mwingiliano unaofanya na watu wengine, iwe ni hasi au iwe ni chanya, au uwe mwingiliano au matendo au mawazo yaliyochanya au niseme mabaya au mazuri, yanaleta ushawishi kwa watu wengine. Wewe mwenyewe unaweza usijue, lakini kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa mwingiliano unaofanya na watu wengine, una mguso au una nguvu ya pekee sana. Inaweza ikawa kama vile ambavyo pengine unachukua jiwe, unachukua lile jiwe alafu unalirusha sehemu ambapo kuna maji, sehemu ambapo kuna nini? Kuna maji. Lile jiwe linaleta mawimbi, Au kwa wale ambao umeenda mahali kwenye ziwa, kuna ile mitungu mingine inatumia mashine, inatumia engine, sio ile mitungu ya kupiga hivi ya kienyeji. Mitungu mingine ambayo inatumia mashine, ikiwa inaondoka inafanya yale maji yanasambaa kwa nguvu, yanadisturb yale maji, kunakuwa na mawimbi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Maisha yetu tunapoishi yanaleta mawimbi kwa wengine, ndio athari hiyo.